President wa Dzangano la mapholisa la Vha Popcru Vho Zizamele Qebekhulu va ri Dzangano ḽi ḓo zwi ita mafhungo uri muvhuso u dzhie vhuḓifhinduleli ha u sa fulufhedzea kha thendelano ye vha vho i swikelela malugana no engedziwa miholo. Vha Dzangano iḽi la vhashumi vha ri masheleni e vha muvhuso vha engedza ngaho miholo ya vhashumi mahola ha fushi na luthihi. We feel that government owes us money. And we are not employed by the court, we are employed by them. If they think that through the constitutional decision, court decision, they can walk away from that agreement, I think they make a big mistake. Musi vha tshi khou ṋetshedza mulaedza wa ṱhuṱhuwedzo, tshanḓa tsha President Vho Mike Shingane vha ri tshipikwa tshavho tshihulwane kha nyambedzano dze vha dzi fara na vha muvhuso tsho vha hu tshi tou vha nḓila ya u ṱoḓa u tsireledza vhashumi nga tshifhinga tshine vhunzhi ha mitengo ya zwithu ya khou gonya. Every union has had an experience where the employer have reneged from the collective bargaining, because that's what we want in 2020. That what government is doing is creating anarchy in the country, is creating chaos, but in fact is making sure that they're setting a bad precedence to undermine the rights that the workers have fought for. Vha Dzangano iḽi la vhashumi vho dovha hafhu vha sumbedzisa uri vhunzhi ha vhashumi vha muvhuso vha khou tshila fhasi ha mutsiko muhulu nga u gonya nyingapfuma, mitengo ya zwivhaswa na zwiḽiwa. All our demands across the sectors are that of being cushioned. Our wages must be cushioned from the inflation. For the past 2 financial years, we have never had increment as public servants. And we want to put it very clear that that could not go away without a fight from us as public servants. Vha Dzangano iḽi la vhashumi vha ri tshipikwa tshavho tshihulwane ndi u vhea mutsiko kha muvhuso uri vha lavhelese fhungo ḽa u holela vhashumi magavhelo a khwine uri na vhone vha kone u swikelela ṱhoḓea dza ḓuvha na ḓuvha. The standards of living in the country now is very expensive for almost everyone. You'll know that workers, not just in public service, but across in the sectors. Vha Dzangano la Vha Popcru vha ri vha ḓo ḓivhadza ḓuvha ḽine vha ḓo ita ngaḽo misumbedzo musi vho no khunyeledza conference iyi.